Yes, kanongere nkwifurize ikaze kandi nkubwire ngo komeza ugubwe neza. Njye ndi Emmanuel, iyi ni New Line Sport cyangwa se New Line Rwanda, biterwa nuko wayita. Njyewe rero ni Emmanuel nk'ibisanzwe, niyo amakuru y'abasitari muri rusange abagezweho n'ibyamamare mu Rwanda ndetse n'isi yose muri rusange. Ubu rero inkuru ishishikaje abantu benshi, inkuru y'umunyamakuru Fata ku mavuta, aho yagiye yibasira abantu benshi batandukanye mu byamamare, ubu bikaba byaratumye atabwa muri yombi. Ubushinjacyaha rero bwacakiye uyu mugabo Fata ku mavuta, kuri ubu akaba afungiwe kuri sitasiyo kabisa ya polisi, aho arimo akurikiranwa ibyaha yagiye akorera ku mbuga nkoranyambaga. Fata ku mavuta rero yireguye ku byo yatangaje kuri Meddy n'umugore we, dore ko uyu munsi aribwo uyu mugabo yajyanwe mu rukiko. Ubushinjacyaha rero bwagaragaje ko mu bantu Sengabo Jean Bosco wamamaye nka Fata ku mavuta akurikiranyweho kubuza amahwemo, harimo n'umuhanzi Ngabo Medard Jorbert wamamaye nka Meddy. Mu bihangano binyuranye rero Ngabo Medard mumuzimo, aho muri iki gihe yinjiye mu muziki w'indirimbo zo guhimbaza no kuramya Imana. Kuri uyu wa kabiri rero ni tariki 5 Ugushyingo, aho nibwo urukiko rw'ibanze rwa Kicukiro mu mujyi wa Kigali rwatangiye kumva urubanza ruregwamo Fata ku mavuta, nyuma y'uko atawe muri yombi kuri tariki 18 Ukwakira 2024. Ubushinjacyaha rero buhawe ijambo bwagaragaje abantu banyuranye Fata ku mavuta yagiye yibasira mu bihe bitandukanye, barimo Ngabo Medard yisunze ubuyobozi we. Fata ku mavuta kabisa yitwaje urubuga rwe rwitwa Fata ku mavuta Clips, maze ahohotera abahanzi benshi agenda abasebya. Ubushinjacyaha rero bwavuze ko Fata ku mavuta kuri tariki 9 Ukwakira 2024 yakoze ikiganiro, aho yavuze ko uburyo Meddy yabanye n'umugore we mu migeri ndetse n'ingumi, ati ariko Imana ikaza gusanga urugo rwabo ubu bakaba barabanye neza. Kandi avuga ko batabanye neza kugeza ubwo bombi bakiriye agakiza. Ubushinjacyaha rero bwavuze ko Fata ku mavuta yasebeje Meddy mu buryo bukomeye, kandi ko muri icyo kiganiro ashinja Meddy kuba atarigeze avuga ku mwana w'umukobwa babanaga muri ghetto akajya yirirwa amurya amaturo. Hejuru rero y'ibyo kandi ngo Fata ku mavuta yavuze ko Meddy ari we mugabo wa mbere wemeye ko akubitwa n'umugore we. Ati mu kwiregura rero Fata ku mavuta yavuze ko yatawe muri yombi ahagana saa 2 z'ijoro avuye muri kiganiro kuri Isibo FM. Avuga ko akigera mu bugenzacyaha yatunguwe n'umujinya bari bamufitiye. Mfatwa nafungiwe aho ntazi, ndazwa kuri sima yamenweho amazi ahantu mu cyumba ntazi. Avuga ko kandi kuba atarahise abazwa byatewe n'uko yaguye agacuho kuko arwaye diyabete, kandi aho yarajwe n'iyicarubozo nakorewe aho ngeze nsinzira. Yavuze ko yatunguwe ko kuba abantu batarishimiye ibyo yavuze kuri Meddy kuko ari imyidagaduro. Ati ariko aba bantu bose ntabwo bazi imyidagaduro, ntibazi n'aho biva n'aho bijya. Akomeza ati ubwo Meddy yari muri Portland atanga nyine ubuhamya, yemeye ko yicuza kuba yarabanye n'umugore we. Ati ubwo Meddy yari muri Portland yemeye ko aticuza kuba yarabanye n'umugore we Mimi batarasezeranye imbere y'Imana n'amategeko.
Meddy yavuze ko yagize amakimbirane n'umugore we, ati ibyo byose Meddy yarabyivugiye, nanjye ndabisesengura, nsoza mu busesenguzi, nibazaga ukuntu umusore w'i Kigali utuye muri Amerika yamarana n'umukobwa umwaka wose batararyamana, ari nabyo we yise kurya amaturo. Ati akomeza rero ati Meddy asoza ashima kuba yaraje kubana n'uyu Mimi byemewe n'amategeko n'Imana. Fata ku mavuta rero yavuze ko ibi Meddy yabivuze mu rwego rwo gufasha abandi kumenya ko nubwo habaho intambara na nyuma y'urukundo rwo rwongera rukabaho. Mu kiganiro rero yakoreye ku muyoboro we wa YouTube Top Mavuta Clips, hari aho yagize ati Meddy yaje kwatura ko yariye umwana w'umukobwa amaturo ari we nyine Mimi mbere y'uko babana. Abantu bari bazi ko Meddy ari umuhungu wiyubashye udashobora gufata umwanya w'umukobwa ngo amushukashuke amushyire muri geto amumarane umwaka amurya amaturo. Ni ugusebanya rero kwa Mfata ku mavuta ashinja byinshi kuri Ngabo Meddy. Wibuke ko ubushize rero yasebeje na The Ben nawe yamusebeje ku mugore we, nawe uyu Mfata ku mavuta rero yagiye ashaka ibintu byinshi byatuma abona ama views agakundwa ndetse na rubanda kugira ngo yinjize, ariko ntago bimugwiriye neza, nubona ko bimusoreje nabi cyane. Rero urukiko rwakatiye Mfata ku mavuta iminsi 30, akaba iminsi 30 ariyo araba ari mu rukiko akurikiranwaho, bakora n'iperereza ryimbitse. Mukore subscribe niba mutarayikora kugira ngo dukomeze tubane. Ndi Emmanuel, ciao ciao.